إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدو سمتك ودائن تبيمها بفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي كوريريغا أرغن منا إيوغن يديي توحيدك مهمك توحيدك كيها مهمك مكان أرغن منا كوريغا درسون بيان لهنجج එගොතුම් මිරේ තවහීදකී කොබෑකම මෙෆුරතම තවහීදක මුහිම්මකන් අලුවන් මෙන්න මි එඟුනි දෙම්මි තවහීදකී කොබෑතෝ මිහා වාහක දෙකෙවිගෙන් දිය ඉරුගා අලුවන් මෙන්න හිතුග සුවාලු ෆෙදිගෙන් දාන තවහීදකී කොබෑ තවහීදුගේ බාදේ ලුගවි මානයක අදි ඉස්තිලාහි මානය තවහීදුගේ ලුගවි නොතබහවි මානයකී එයි එච්ච එකච්චෙක්කම ගහදා නොත එච්ච එයායිකු එහෙන් එච්ච බෑවිරි කුරුමකානුලා එච්චෙන් ඒගේ ذاتුග වුජූදුග වාකන් කබූලුකෝ එයි ඒගේ බහවි මානයකී එන් තවහීදුගේ ඉස්තිලාහි මාන තවහීදුගේ ඉස්තිලාහි මානයකී එයි Allah ada kurave emmeha alukameggayya mi kaunuga Allah subhanahu wa ta'ala kuravwa emmeha kameggayya adi ekalange ismu fulutaka sifa fulutahuga ekalange ekkawanta kurum adi min evves bayga ekalange ekuga ehem faratib baveri nukurum ebahi shariku nukurum mi tawhiduga istilahi maanayki mi istilahi maanayge terega तीन बाय तौहीद के बयान दे दिए इनमें प्रथम यति अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरवे एम्मेहा अरकमेग्गा अल्लाह 51 तकुं मी बयान मिकेनी तौहीदुल उलूहिया है देम्मे अन्ननी मी कौनुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरवा एम्मेहा कमेग्गे एकलांगे 51 तकुं ए बयान मिकेनी तौहीदुर रुबूबिया है दें अल्लाह के इस्म फुलतका एकलांगे सिफा फुलतहुगा एकलांगे 51 तकुं ए बयान मिकेनी तौहीदुल अस्मा व सिफात एमा तौहीद बहिगम याना तीन बयका मी तीन बय अरवन में 10 कुरन जेहने तौहीद ग मति अरवन में साबित मट्टका तौहीद ग अहल वरियका व मट्टका स्वर्ग व मट्टका मी तौहीद ग तीन बय अरवन में 10 को यंग इकरार व एक मति अरवन में साबित वांजे एम्मे फरतमा अरवन में मिरे बलालानी तौहीदुल उलूहिया तौहीदुल उलूहिया की कोबातो आदमी मी तिंबा के तरंग एम मुहिम तौहीद तौहीदुल उलूहिया मागण एम बोड तौहीद मी तौहीदुल उलूहिया की वे एई मी तौहीद गोवाल मट्टका रसूल बेकलुम वडा गन्नवा फवन मी तौहीद गोवाल मट्टका तौहीदुर रुबूबिया तौहीदुल अस्मा व सिफात की ए तोबी गोतुं इंसान आम गोते कबूल कुरा दे तौहीद ए तौहीदुर रुबूबिया मिकौन अल्लाह कुरबा कान तते में नसिंगे एंगे बेस कमे इतरो हम फरात कन कुरवे ने का ए तोबी गोतुं कबूल कुरवे इनकमो मक्का के मुश्रिकुं बस इकरार वी तौहीदुर रुबूबिया मक्का के मुश्रिकुं के तरह बोड बय इकरार वी तौहीदुल अस्मा व सिफात बस इबानी हूं गेबस मसले में जनु तौहीदुल उलूहिया का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल कमा के वडा के नबी रुगा मीस तकुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिया तफात फराइद तकं अलकुं कुरम
dia ebbe wiru handa tari takan alokon kuramun diyai anebbe ku malaikatun alokon kuramun diyai adi anebbe ku Isa ge faanasha Maryam ge faanan alokon kuramun diyai adi anebbe ku amilla aittakun hilainna eki maadda takun budutan hadagen e budutakan alokon kuramun diyai rasul be kalum badagen Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantaka goadebi Allah ge nabiyya wadagen ne gefulu wadagen vesuri tinsteka fastolas budu gefulu washagen tinsteka fastolas budu huri etakeccha mistakun ero makka gahul weren alokon kuramun diyai adi emihunge e ilahun tahu terega emme faaha kurave ilahun tahu gawaka Allah Qur'an go so bayan kurava fa ilata ya uzza ya manat afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra mi budu tafatun hantaddi gen emi alakon kuramun gen diyai Allah ge nabiyya wadagen Allah ge ekkawantaka maggoalebi qulu la ilaha illallah tuflihu tiyabamihum iqrar wa shay Allah menui alakon bemun hagwegen ba ehin ebbes ituru ilaha kunwaka emi huna ikam bi ajabaka emi huna ikam bi ajabaka emi hunge bas Allah Qur'an ge enigen nawafa Allah wahi kuravahmani emi hum bunuwe aja'ala al-alihata ilahan wahida aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ekale ifan wadagen ahramen mi alqan koram mi da huriha ilahun take en ilahakan hadalan he masakke kurabani ekale ifan hamaka shorum mi ajab kurani kame ke emen ajab kabbi kan en ilahakan alqan koram engkam Allah subhanahu wa ta'ala ge uluhiyya tauhidul uluhiyya ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ada kurave emmeha alukamegga ekalange ekkawanta kurun ei evves alukamegga ekalangiya ekuga ehin evves farate baveri nukurun shariku nukurun ei tauhidul uluhiyya adi ehim farataka alukan nukurikamuga wiyas alukamuge zarregge minbarwes alukame kiye evves bay evves baawate mane ki Allah subhanahu wa ta'ala en algonumen ada kuran jehe evves hagge ei minbaren namawes Allah num faratakan algonumen hissa kurun ei tauhidul uluhiyya ikkibam tauhidul uluhiyya ikkibam ei mistakun tafatun namu algon kuramun ebade Allah num faraitak hagigatu ga mi hunda wa qur'ani timannamen Allah num faratakan alukamen nukuram muslimun ge teregas waragina alukamuge baawittan Allah num faraittakan nisbat qur'ami hum waragina ekay mi hum wasmunani Allah num faratakan alukamen nukuram makka ge musyrikun naswal qur'ani ma emi hum wasmuni aharmen aswal qur'ani Allah num faratakan alukamen nukuram tenge kalementi alokan kura ilahun tak eiki kura echisen hemuna sawal kuruni ma emihun egi jawabuga emihun bunibas Allah eniki Qur'an go genna wafa Allah wahi kura wafani emihun bunibas emihun bunu e ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa aharmen hagigatuga e faraittakan alokamen nukuramo aharmen e faraittakan Allah ge hadwatan aharmen kuttan kura wasilat ekkamuge harmen mihadan Allah ge hadwatan aharmen kuttan kura wasilaige betuge harmen e budutan mihadan aharmen hagigatuge e budutakan alokamen nune mi Qur'an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu ekade fan inne majdi hegga ekade fan ge kuri gana sorae ekade fan inne majdi hegga Allah nabiyya ki Qur'an ge mi ay kiyawa vidalwani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ebami hunge bahi yahudina nasarai ebami hunge ilmu warinna ebami hunge alwarintan Allah fiyawa rabbun tahikkam ge mi hunge hedi ehindu Adi ibn Hatim innawa fa midannani Allah nabiyya timannamen ge alwarinna ilmu warin timannamen Allah fiya rabbun tahi gotu kana hadamu ehindu Allah nabiyya sawal qur'ani emihun
Allah haram kura vechen halal kurima tiya ba mi hon ekan ei halal chekam gonu dekema iye Allah halal kura vechen mi haram kurima tiya ba mi hon ekan ei haram kam ekam gonu dekema iye adi guna hat mi tarnu ne mi hon ge basta ke halme kam qabul kurani denne ei mi hon Allah fiya rabbun tahi gotu ga etumak ei mi hon alkan kurma ki Allah fiya එම අලුකම් පුරවේ බාවර ගොයිත්තන්ගේ බහරි අල්ලාහ් ෆියවහින් ෆරායිත් තකන් හැම එකනි එයින් බුදෙක්ගේ කුරමති හොර නමාද කුරමන් සජිදා කුරමන් නු ඒ අල්ලාහ් නු ෆරාතකන් අලුකම් කුරමකි බාවර ගොයිත්තන්ගේ බහරි අල්ලාහ් නු ෆරායිත් තකන් අලුකම් පුරවේ එම ඒ හුරිහා ගොයිත්තකන් අලුකම් මෙන් දෙන ගනේ ඒකාන්තතකුම් සලාමෙ හුරිහා අලුකම් අල්ලාහ් ખાලිස් කුරුන් එයි තෞහීදුල් උලූහියා හුරිහා අලුකම් අල්ලාහ් ખાලිස් කුරුන් इखलास तरीकमाय को अल्लाह अलकं अदा कुरन एई तौहीदुल उलूहिया की एगोतन अलगोन में अमर करवाफ मनी अल्लाह की कुरान का वही करवनी वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन एबामी हुन्ना अमर करविगन नोए इखलास तरीकमाय को अल्लाह अलकं कुरवा में खालिस को तो अल्लाह अलकं कुरवा में एबामी अमर करविगन नोए ये खालिस गतुगा अल्लाह कुरवे अलकमे अल्लाह कबूल कुरवान एहिम फरातकन ये अलकम के ज़र्रिग में पर निस्बत कुरिया कस अल्लाह कबूल न कुरवान अल्लाह वही कुरवानी अला लिल्लाहि दीनुल खालिस दन्नारे अल्लाह कबूल कुरवानी खालिस गतुगा एकलागे कुरवे अलकमे के कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन खलीफान विदारवार तिमन खलीफान अमर करेंगे वनी अल्लाह इखलास तरीकमा कोलकन कुरमारे खालिस को तो अल्लाह कोलकन कुरमारे एम खालिस को तो अल्लाह कुरवे अलकन अल्लाह कबूल कुरवानी या एहम फराते मसहुन को फिया अल्लाह कन कबूल न कुरवान तौहीद उलूहिया की बात हिसाब अल्लाह की कुरान का वही कुरान अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून ईमान दे एमी होंगे ईमान कं शिरका मसुनिनु कुरिमी हुंदर नारे एमी हुंनरे अति या मिद्वा होगा अजाबुं अमान कं अदि दुनिया के हिदायत लिबिदं वा मी हुंन कियस एबामी एमा इखलास तरीकमा को अल्लाह अलकं अदा करुं ए तौहीदुल उलूहिया या एहम फरात बार को गनवाने हम बार कुरमा को अल्लाह अलकं दु को लवान कबूल न कुरवान खुदसी हदीस का अल्लाह वही कुरवा फमन अमिला अमलन अशरक मइया गैरी तरक्तुहु व शिरकहु हे अमल कों ए हे अमल को तिमंग अल्लाह एहम फरातंगे ना बार को फिकम गवानमा एना एक पूरी अमल वस्ति मंग अल्लाह दु को लवावश एना के शिरक दु को लवावश ए हे अमल के एहम फरातंग हिस्सा को फिया एना के हे अमल ए अमल को मंग अल्लाह दु को लवावश में कबूल न कुरवा अल्लाह कबूल न कुरवान ए अमल के तेरे देखकुन तरीकम वदज्जिया का अल्लाह कबूल न कुरवान सबब के खा इखलास तरीकम गेल्ली के दियई एहम फरातकम एना या कम बाय हिस्सा कोफी एव्वसल कमा एना या कम अदा करम दार के नबी त देखकुन तरीकम वदज्जिया एना या कम अल्लाह कन्नु ए खालिस कुरियन एहम फरातकम एना हिस्सा कोफी एहम वज्जिया एना ए बावर कुरि या कम गा एहम फराते अल्लाह कबूल न कुरवान एमा अलकमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इक्कवंत कुरमा कीमी खालिस बतुगा अल्लाह अलकम कुरम इखलास तरीकमा को अल्लाह अलकम कुरम एव्वस फरातिक के बावरुम एगनु बेहक्को एव्वस फरातिक एमा ए तौहीदुल उलूहिया की अलकम हमें कन अल्लाह सुब्हानहु व तआला खालिस कुरम एव्वस अलकमेग्गा अल्लाह नु फराते बावर नु कुरुन शरीक नु कुरुन देन अलकमकी को बा अलकमकी हमें कन नमाज कोल्लुंता बोधहि फुंताल कोन मेन्ना मी गेनी देन अलकोन मेन्ना मी आम को मी कोल्ले वेदेतिन कमे अलकमकी वर जामि माने एगे एकुलिगंवा इच्छेंगे अलकमे मी कियानी अल्लाह लोबी ओडिगन्नवा अदि एकलांगे रोही ओडिगन्नवा कोम्मे बहका अदि कोम्मे अमले अदि कोम्मे इतिकाद එහෙම අලොකන්ගේ බාදේ දුලුගේ අලොකන්ගේ බාදේ බේරුසුගේ ගුණවන්තහුගේ අලොකන්ගේ බාදේ හිතුගේ අලොකන්ගේ බාදේ අල්ලාහ් ලෝබි ඔඩිගන්නවා රුහි ඔඩිගන්නවා කොම්මේ බහකා අදි කොම්මේ අමලේ අදි එෆද කොම්මේ ඉතිකාදෙන් ඒ අලොකන් ඒ
misalkan namada arodayfuma hajjuma zakaidinuma mibawatu kantata kimi beer furun kurave amal tammi amali gotun kurave alakan Allah wahi kurava faniki Qur'anuga qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin alifan idalware hama karun timangari fango namada inna salati wa nusuki timangari fango qurbaniya wa mahyaya wa mamati timangari fango diri hurma timangari fango marum milku wadigam wani Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu ekalangen ingi ves kamegga sharika kunuwe baveriya kunuwe wa bidzalika umirtu ego tareti man kalifana kalang amur kurabbafa ego tare amur kurabbafa mane ge ingi ves kamegga ehem farat baver ko genwa ehem ves farat baver ko genwa mi amali bay alokantami amali gotun kurave bay alokanta dem dulun kurave bay alokanta dulun kurave bay alokanta misal ka guruan kiyew zikr kurun heyokanta takan amur kurmano bakanta tamana kurun mi dulun kurave alokanta duluga ibadat alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih Allah ikrabani timang Allah ebamuna fayde vimihum emihum efakkiya ulate efakkiya hagwa gam wagotuwa ema guruwan kiyum ei duluge alkame duluge ibadaten ei duluge alkame ame faden zikru kurun fazkuruni azkurukum tibami timang Allah matin handama qur'an zikru qur'an timang Allah em timang Allah tibami matin handama qur'an bawshi dulun qur'an alkanta ame faden hiyo kanta takan amur qur'an ba kanta tamana kurun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mistakunattaka neregunu emme he ummaikam gatiya bamin ummai biye ei kivegen ei tiyabamin hiya kanta takan amurko nubakan tammana kun hadamoe ehem vegenne tiyabamin mistakunattaka neregunu emme he ummaikam gavi mai dulun kurave bayin alokantata hama efadan hitun kurave bayin alokantata ei Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan ummid kurma Allah de kelobi uma Allah ga azab birwati uma Allah wakil kurma mi fadakan datta ei hitun kurave alokan datta emma alokan datta ge baade dulun kurave alokan datta kenge baade beer furuga gunawantakun kurave alokan datta kenge baade hitun kurave alokan datta kenge baade min evves alokamen Allah nu faratakan nispekko genwane min komme alkamen alwanamen khalis kuran jeheni amaikane Allah ei tauhidul uluhiyah enkam mi alkama ki war jami mane kulegem wa lafzen ei amaikane ekkamed dekama kan num mi kiyani alkameke bawar guna adadunu kurave alkanta එම ඒකේ තාරෆේනි ඉල්මරින් බයන් කරවවා ඒ අල්ලාහ් ලෝභි වඩි ගන්නවා දිරුහි වඩි ගන්නවා කොම්මේ බහකා කොම්මේ අමලකා කොම්මේ ඉතිකාදික එම දැන් ඒකේ තර වන්න බයතන් අලකොන් මෙ බලම්බි අල්ලාහ් රුහි වඩි ගන්නවා කොම්මේ බහෙන් ඒ අලකමේ අල්ලාහ් රුහි වඩි ගන්නවා ලෝභි වඩි ගන්නවා කොම්මේ අමලෙන් ඒ අලකමේ අල්ලාහ් ලෝභි වඩි ගන්නවා රුහි වඩි ගන්නවා කොම්මේ ඉතිකාදකි අකීදාකි අලකමේ හැබැයි ඒ අලකමගේ තාරෆ කියේ den alkamuge baade usul take aslu take alkamuge aslu take e aslu tahuge macca algonomen e komme alkame bes kuran jiheni erun e alkamen algonomen e kurawuni tauhiduge matiga komme alkame bes algonomen kuran jiheni tauhiduge matiga erun Allah qabul kurawani adi erun e he amalege gotuga liyevi genda erun giyamet hoga Allah baddal kurawen Allah fennani erang alwanamen yamed duwa swargawani erong Allah Qur'an goti angawafa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah baddalu man edemiha falyamal 'amalan salihan ena salih amal qur'ashena salih amal demme bayan bengediyai salih amal kiyai tauhiduga macca bina ko kurave komme amalen ei salih amal tauhidu macca bina ko kurave komme amalen ei salih amal wala yushriku bi ibadati rabbih hada adiyena ikra alkamuga
එනයි කුරා සෝලිහ අමලුක අල්ලාහ එහෙම් ෆරාතෙන් එන බෑවෙන කුරානෙන් කොම්මෙ කම කුරන් ජේනි ખાලිස් ගතුක අල්ලාහ ඒරුම් අල්ලාහ එන බද්දල කුරාන ගියාම ස්වර්ගවාද වෙන එම තවහීදුක මතීග අලගොන්න මෙන් කොම්මෙ හේ අමල කුරමට්ටක අලගොන්න මෙන් අලකොම්ක අස්ලු තද්දෙන ගන්නංග බජී අලකොම්ක මෙන් තින් අස්ලේ තින් අස්ලෙම් යන අලකොම්ක ඒ තින් අස්ලු අලගොන්න මෙන් දෙන ගන්නන් වි ඒ තින් අස්ලුග මච්චන් අලගොන්න මෙන් කොම්මෙ අලකොම්ෙ බිනා කරන් වි ඒරුම් අල්ලාහගේ හදරතේ ගබූල් කුරවිගෙන් දාන හගීගතුව අලකොම්ෙ කොෆ ඒ ගබූලුන් එයි බාජ්ජවරිකමකි කිතම්මෙ අමල වෙසල් ගොන්න කුරවි දාන එකම් වේදාන ෆෝන ඉෆා කෆෙන් ගලම් තමබ්බස් ඉතම් මෙහෙ අවල බස් කුර විදාන ගුරුවාන ගල්ලා මිසාල ජසවා කුරි රේකසල් වන්ම බයන් කුරින් කන්නේ ගනි ආයේ ආමිලතුන් නාසිබා තස්ලා නාරන් හාමිය දුනියේක වරබලි වන්දෙන් හේ අමල කුරි නෆ්සු යාමෙ දොහ ගොසවන්නන් නවකෑෂ කිහා බඩ හිතාම දුනියේක එන හිතුන් එන කොෆි බෑවර හේ අමල්තා එකමක ගියාමිද්දෝහ වන්නම් මේ ජන ගොස්නාරකය ස්වර්ගයේ වස්වස්නු ලිබුන ස්වර්ගයේ ගරහයන් ලිබුන එම හේව අමල කුරායිරුගේ හේව අමල අලගොන් බණජන හේව අමල ක වේතෝ අල්ලාහ් කබූල් කරවෑතෝ අල්ලාහ් නබී බේකනස් අබදු වස්තුවා කරවමුන් දියයි හේව අමල තකුරුමෆහුගා ඒ අමල කබූල් කරවෑතෝ දුආ කරවමුන් දියයි අල්ලාහ්ගේ මේ ලොබති නබියා ඒ ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම් කලාංග ඛලීල් ඒ කලාංග එම්මේ ගායි රහමත්තරි නබියා ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම් එකලේ ගෆාන අල්ලාහ් එංගෙවි ගෙෆල බිනා කරවුවා අල්ලාහ් බින්දස් දෙක්කෙවි එතන ෆොනවිය සල්ලාහ් ගෙෆල බිනා කරවුමන් එංගෙවි සල්ලාහ් අල්ලාහ්ගේ එංගෙවුම කලීෆානගේ දරකලු ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම් දෙබේකලු ඒ මසක කුරව ගෙෆල බිනා කරවමුන් දියරුගා අල්ලාහ් දුආ කරවමුන් දිය රබ්බනා තකබ්බල් මින්නා ඉන්නක අන්තස් සමීඋල් අලීම් ඒ අලමගේ වර ඉලාහ අලමෙන්ගේ කිබන් මේ අමල කබූල් කරවවාදේ අලමෙන්ගේ කිබන් මේ අමල කබූල් කරවවාදේ අල්ලාහ් කබූල් කරවවා ෆී අයි බාජ්ජර් කමකි අලගොන්න මෙන් කිතම් මේ අමල වස් කර විදාන දුනියේ එකමක ඒ කබූල් නොවැජ්ජියකයේ බස් ෆායදාන්නේ අල්ලාහ් ගාතතු කබූලුන් ඒ බාජ්ජර් කමකි කබූල් වානි අලගොන්න ශරත්තක ෆුරිහම කොග්ගෙන් कुडुंबस्मी बयान करोन फदाएं अलकोम कुरारुग अलकोम बलजेन मिथिंग अस्लुग मच्च बिना कोत्तो तिमन्नमी अलकोम कुरानी मिथिंग अस्लुग मच्च बिना को कोफी अलकोम विज्ज अल्लाह कबूल करवा एमा इथिंग अस्लकी को बातो बलालमा हिगा अलकोम में इथिंग अस्लकी एये में फरतमिन अल महब्बा लोबिउ एवला मिन अल खौफ बिरवतिउ तिमन्ना मिन अल रजा उम्मीद करो एमा मी की तफसील दमाहिगा एम्मे फरतमिन अल महब्बा लोबिवुं एक माने की हुरिहा फरातकव्र बोडं अल्लाह देके लोबिवुमा अल्लाह लोबिवा कंतत्तकं अलगोन में लोबि कुरुमा अदि अल्लाह नुरुसवा कंतत्तकं नुरुहुमा अल्लाह के वली वरिन कमुगावा हेवलफा सालिह अलुन देके लोबिवुमा अल्लाह के दुश्मनुं कमुगावा काफिरना मुनाफिकुन देके रुलियाऊं ए अल महब्बा एमा कोम्मे अलकोम्मे के अलगोन में कुरन जिहेनी हितुन रूही हुरगें नरुहुम कुनु मुनाफिकुन एमीहुन अमल तकुरमुन दिया है अमल तंग एमीहुन बस नमाज वस्कुरु रोद सिफु एमीहुन एकम को एमीहुन कुरमुन दे हितु ग रुहुमा ए कोट्रनो अल्लाह ग लोय बेन्नें एमीहुन ग हितक अल्लाह ग लोय बें एमीहुन ग हितक उनै एमा अलगन में कोम्मे है अमल कुरन जेन अल्लाह देके लोबि अल्लाह देके अलगन में एम्मे बड़ा लोब वांजे एम्मे बड़ा लोग वांजे अल्लाह की दुआन का हिक्र वाफनी व मिनन नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह व मिनन नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन मीस्ता होंगे तेरे वे अल्लाह फियवा इलाहुन तकन हदाबय बावरिन तकन हदाबय अलकन कुरमट्टका ए अलकन कुरमट्टका एमी होंगे हदा इलाहुन तद्दके एमी हों लोबिवे अल्लाह देके वांजे फद लोइबे एकम ईमान भी होंगे एम्मे वर्गदलो बेबा फरात की अल्लाह ईमान भी होंगे एम्मे वर्गदलो बेवान जे फरात की एम्मे वर्गदलो बेवान जे फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला एहं आयत के अल्लाह ने रब्बनी कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله يكرمن كليفان بدار واحد تيبا ميهونج دارينا تيبا ميهونج أخونا تيبا ميهونج بفاينا تيبا ميهونج ආයිලාග හුරිහා එම්මෙන්නා අදි තියබෑමීහුන් ඒ ව්‍යපාරිය බංගුරුට වේදානකම බිරවන්න ව්‍යපාරියා අදි තියබෑමීහුන් හිර්රුහෙ නඩවර්තක ගෙතක මිතකෙති තියබෑමීහුන්න අල්ලාහ එකනාග රසූලා වර අදි එකනාග මග ජිහාද් කරන වර ලෝබුතකම් පුඩු වෙජ්ජකම ගවිච්චියා අවහත් තියබෑමීහුන් ඉන්තිසාර කොගෙන් තිබේරේ අල්ලාහ ගාදරතුන් කලාග අසාබ් තියබෑමීහුන් ගගාත ෆොනවා ෆමද්දා आने किमी हुरी है अल्लाह कनांगे रसूला है पर बोडम मी फराइज तते के तिबा में लो बेजिया देन इंतजार को गन तिबे अल्लाह के अजाबान मंदे एमा हुरी है फरात कवर बोडा अलगोंड में एम्मे बोडा लो बेवांजे फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदि कनांगे लो बेओडी गन्नवा कोम्मे खमिद के अलगोंड में लो बेवांजे है एकलांगे लो बेओडी गन्नवा कोम्मे फरात के लो बेवांजे है एक हकीकत की वजह अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे अलकुते किलो ओडी गन्नवा फिए एकलांगे ओडुग जिब्रील गफाना वही कुरवाति ए जिब्रील ए अल्लाह के में अरस मलाइकताई ए जिब्रील तिमन अल्लाह मियनि अलकुते किलो ओडी गन्नवा फी में एन कम खलेक फानोस लो बि वडा गन्नवाश एन जिब्रील गफान लो बि वडा गन्नवा देन जिब्रील गफान हुरिहा उडेग्गा ए निदाई वनी ए उडुग अहलुवरिन्ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी अलकुदे के लोबी ओडी गन्नवा फी अदि तिमन कलेक फानोस लोबी वडागन फी में एमा तिय बेकलुम बस लोबी वडा गन्नवाश देन हुरिहा मलाइके बेकलुम लोबी वडा गन्नवा ए अलकुदे के देन बिमुगे अहलुवरिंगे हितकन अल्लाह सुब्हानहु व तआला एनागे लोबी जस्सा ए अलागे लोबी एमा मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलागे अलादे के लोबी ओडी गन्नवा फी या कंत तवेगन दागे එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙකේ අලාවෙස් එම්මේ බඩ ලෝභ වංජේ අලාවෙස් එම්මේ බඩ ලෝභ වංජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙකේ එහෙන්කම මි ලෝභි මි ෆුරතම අස්ලකි අලකම අල්ලාහ් දෙකේ ලෝභි වා හාලුගා අල්ලාහ් දෙකේ ලෝභි වා හාලුගා අලකම කොම් අලකම වෙස් කුරංජේ දැන් අල්ලාහ්ගේ ලෝභි ඉන්සානාගේ හිතුවා වා කමගේ අලාමයිතක ඉල්මරින් බයන් කරබ්බා බයි ෆාරිතන් අරෆාන දෙන් තිමන්න මිසාලක हमें हुसदा वायनो है कि अल्लाह अल्लाह बिवा में तिमन्ना कोम्मे मुमिना का कोम मुस्लिम करा है बला अल्लाह द किलो बिवा है ना कुरान अल्लाह द किलो बिवा में अदे में बड़ा बस लो में तिमन्ना अल्लाह द के हम बस मुनान एकम अलामाइत तकिंगे बहट्टे हितुगा उफेदे अलामाइत तके एना अल्लाह द के लो बिवा कमुगे ए अलामाइत तंग हुरुंगे दलील कुरानी ना हकीकत को अल्लाह द के ए बलो बिवे अलामाइत तन्नितिया कानो है ना लो बेदो गुदा वाएंगे هم في الإمام الشافعي قال لم بيتق بدال وفني تعصي الإله وأنت تزعم حبه تبا إله وانجبا أردموه بدا واكرموه إله دك لوب واكما هذا محال في القياس شنيع تي اگتكس اكريگم واكمن نونه تي ادي الاكم وگتم هتركم بدوگم واكمكيتي فراتد دك لوب ومو فراتن أردم لو كان حبك صادقا لاطعته تبا एकलांग देके एवी लोबी ए थेदो एचक्कम गवी नमा तिबा इफरात कियमन गति है इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ सवकी लोबी वामिहा लोबी वेवे फरात कियमन गन्ना ने कंकाशवरे एई लोइबकी इफरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला उरेदेबा एकम कोई बनानी तिमन अल्लाह देके लोबी वामे ए दोगुता वाएंगे ये बिच्चा दोगुता वाएंगे अल्लाह देके लोबी वन्या हितुम फालवान अलामाइत तकने बहारे इल्मर मिदाल वानी फरतम कम कमी बयान करमन इल्मरिन हेव कंत तक कुराहि वमा हेव कंत तक कुरमुगे तौफीक लिबु मीहा अल्लाह देके लोबी वरकंगे ना हेव कंत तक कुराहि वा कुराहि तुंगे ना कुरान हेव कंत तक कुरान सोली अमल एना कुरानी एना कुराहि तुं आदि एकं कुरमन एना अल्लाह गादरतुन तौफीक वस दिबे ऐ हियो कमे प्रश्न करो ना अल्लाह तौफीक कानुले अदि हमें फतेन नुबाकन तक उदास वमा ए नुबाकन तकुन दुरूम के तौफीक लिबो
Allah dekena lobi wa kam ga alamat nubakan tatakan udasuma nubakan maitan araran udasu gannanena ita birwarikam wanna khambadu annanena khambadu wanena nubakan hitan arai adi kamu salam ebumge magu ena fahiwe gandan nubakan salam ebumge magu ena fahiwe gandan tawfiqul gandan kan takum salam ebumattaka hame fadan alqamuge lazzatu ena ihsas kurevi gandan alqama ki lazzatu kurikame haqiqatu gaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itang hadis ek bayan korba zaqa ta'mal iman kamuge foni raha emi hakuli bigen fiek iman radiya billahi rabban allahi rabbikam garuhi jami'a wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan muhammad gafan ki allah wa rasula kam ruhi jami'a wa bil islam dina adi islam din ay din kam garuhi jami'a ena iman kamuge foni raha deke fiye libigen fiye iman kamuge lazzatu libu iman kamuge lazzatu emi hal libigen dan alakon heokan tattawge lazzatu ena ihsas kuregen dan allah dekena lobi wa kam gawanya heokan tattak kuramun dairuga ena hin hama jehumen ena ge hitawadigen dan hin hama jehumen ena ge hitawadigen dan ei allah ki Quran ga wahi kurawa fa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu iman ve emihunge hittan allah ge zikrun hamajassa fi miha dannare allah ge zikrun ne hittakan hamajahun libigenda alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah iman ve emihunge hittan allah ge zikrun hamajassa fi miha dannare Allah aduma kurmuna hittakan hamajahun anna mane ki e lazzatu libigende bahita arame rahae iman kamuge rahae heo amal qur'arge heo kamuge raha heo amal ge raha heo amal ge lazzatu enan ihsas kuregen tan ena gitu Allah ge lobi wa kamuge wana ema Allah subhanahu wa taala ge lobi Allah de ke lobi un ei emme fortama aslu ala kamuge devan astakame al khawf birwati ge mane ki Allah subhanahu wa taala ge hadratun wa uqubata birun re Allah alakam ko ar komme alakam be sargon me kuran jeni ekan nupurima Allah ge hadratun astan azabaka birun re haqiqatu ge Allah iman ba mihun Allah hadat birgane vilamade nagafi kamuga wahanam Allah ge nabiyya e uluvwa goi Aisha dufana vidalwani khambadu veti manna me kalifana hera uluvwa gotakame duwa giya veti wada gannawane nikme wada gannawane veti wada gannawane nikme wada gannawane khambadu wada sawal kurum vidalwani kitak gawmu he mifada vilagada nangawa Allah hala kuraba Allah biru unnane iman termihu e biru innan jene hituga e biru natiyaka nubakan tattakum salamatan nuwen faafatakum salamatan nuwen e biru natiyaka ema Allah urade miha Allah ge hadratun wa azab birwati ve e hituga ufede e birwati kamuge ihsas ei Allah birwati umaki den Allah subhanahu wa taala birwati kan itur kodde kan tattake vesve Allah subhanahu wa taala birwati kan itur kodde kan tattake vesve ege terega fortama kame gotuga ilmer bayan korba mani Allah subhanahu wa taala ge ismu frutaka ekalange sifa frutaka hoga ekalange denegatu Allah subhanahu wa taala ge hayapatu denegatu Allah ge hayapatu ne gine ekalange birwati wange niyaka Allah ge sifa fruta algon me ekalange ismu fruta furi hama denegati ma ingene hayabawanta ilahikka vargade wodigemwa ilahikka emme bodu ilahu emme baharwer ilahu ekalange nukurave veskamen nuwaka muriha kamek mache ekalange kuradumante wodigemwa ekalange sifa fruta ka ismu fruta denegati mal gona menaka engi ganda enkam Allah subhanahu wa taala ismu fruta ka ekalange sifa fruta ka hoga ekalange denegatun ei ekalange birwatimum itur kod dekame hame fadan Allah urademi hunna Allah ge wa'id wa kan tasdiq kurum Allah urademi hunna Allah ge wa'id wa kan tasdiq kurum eves Allah subhanahu wa taala birwatimum itur kod dekame wa'id tangeri Allah
ora dijjiya min faafai kofiya eveni kamen eba hutte ekanta tangalu tasdiq kuran jene ama ikani iwumaku nuata algon men bale adma kiyalu makun nufude ekan tedunu kore ekan tedu kuran jene algon men hiton Allah ge wa'id waaka meni faafai kofi miha miweni azabe Allah subhanahu wa ta'ala kanda alu waaka kisa Quran ke misalakan azaben Allah kanda alu waaka mugawanama e wa'id algon men tasdiq kuran jene tedu kuran jene Karena Allah Subhanahu wa taala kan menjadi biru algon mengitua itu gendaan. Allah ki Quran gawai kuro wafani fala takhshawun nas wakhshawun. Tiba min mis takun deki biru gannar timang Allah biru gannar. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin tiba min ke mu'minun kam gawana ma emihun deki tiba min biru gannar timang Allah deki biru gannar. Wa iyaya farhabun. Hamai kan timang Allah tiba min biru tiwar. Ei kom birangai ei alawati kamuge biro ei alawati kamuge biro miwa kalgon men dekki ma faharik kalgon men hitang arafane ten timannam misalaka biro icche fenunima misalaka singa icche puri maccan ayima jinni fenunima nuata kanduge ulayruge miyare kale icche fenunima eganna biro ei algon men faaferi vedana kametto Mehar ayat ke minha mekan timang Allah birwati washa. Mehar ayat ke ni timang Allah birwati washa. Ei alawati kamu ke biru ei. Ei alawati kamu ke biru. Demi anda ni hissi biru ei. Efarai terdeki bes gane we. Misal ke singa kuliah ke kurang macam ini. Ma biru mana ni aku nunnan. Ei hissi ko tungan na biru. Ei adi alawati kamu ke biru nung ei. Ei tobi ko tung Allah lavva fawa biru ei kuliah ka sihi gandiung kantattaka sihi gandiung. Ei adi ebiren mo ei kiya ei Allah subhanahu wa taala haibati husaswe uradijjiya ekalange hippawane kan kalange azab devwane kan mikankan ihsaswe hituga ufede birwer kamuge ihsas ei alaweti kamuge biraki ebir algon men gannan jena mekan Allah deke ema algon men macca wajib gamani Allah deke lobiwa haluga ekalange azab birweti we hure ekalange alakon ko Dan timmana asle gotuga miyoti Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata ummid kurung Allah gadratun sawaban ummid kurung ar-raja hiyokame kurima ekamuge sawaba dharmayang ummid kurung faafai kurawunima Allah ge hadrata tawbawe e faafa ena Allah fussawa devwana kama ummid kurung Allah ge rahmatan ummid kurung mi ummid Eme Allah Quran ke itang ayatin ke Allah wa Quran dafawe ud'u rabbakum khawfan wa tama'a. Asla iku Allah bayan Quran dafawe. Tiba men Allah alakon Quran he Allah birwati wa halu gadi ummid Quran halu. Mani ke Allah ke azab birwati wa halu Allah ke rahmat ummid Quran halu. Ede kantang inna jene itu ka. Ede kantang inna jene komme amale ke sewa amale alakon Quran jeni Allah de ke Allah deke lobing Allah subhanahu wa ta'ala birwati wa haluga ei amalu algama nukoffi kam gawanam Allah ga azab astana kam birwati wa haluga adi amalu kurima Allah ga adotun sawaba dharmayan ummid ko haluga kumme he amal kuranje engam Allah he amal ko he amal Allah qabul kurawwan kama ummid kurum adi faafai kurawunima tawbawe ekalange ena faafsa devwana kama ummid kurum mi de ummid mi rangal de ummid ekama ku den ebade nuba ummid ei hitu huriha kame kuramu Allah ga to fon ummid wagga ei algon men gina muslim ga ummid ei hitu huriha kame kuramu swarga dewan ka ummid algon men tereng ebesmi aku dakka bale swarga wadevena kamuge yagin kanne miya komme me yagin ko ngeti swarga ekamu hituri ya kam kuramu midan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurra fa al kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut al kayyis man dana nafsahu बुद्धिगरियकी अबकस नफ्सो हिसाब को कहूं नमी है माने कि तिमन्ने किहा नुबा कमेत्तो कुरवेनी तिमन्ने किहा रंगलो कमेत्तो कुरवेनी अबकस बलबला हुं नमी है
nafsu muhasaba kokkon unna mihai wa amila lima ba'da al maut adi maruma fahuge unna kantattaka tayyar wa munda mihai ekantattakan amal kuramunda mihai maruma fahuge unna hayai bajjaveri kuraveto heyo amal kuramunda mihai eye buddhiveriyaki wal ajiz dumoyegika nukuladun tariyika ko man atba'a nafsahu hawahu ei emihegge hawa nafsan emihegge lagandu kollafi mihaye adi wa tamanna ala allahi al amani adi allah gadatum fon ummid takoggen hunna mihaye nafsu gowa gohun takattabawe hawa nafsan enage lagandu kolla nafsu hawa nafsa taba kurwa higgowa gohun taka tabawe gitu huriha kame kuramu wa tamanna ala allahi al amani allah gadatum fon ummid goggen hunna mihaye bodu moyeke Allah nabi hadis koraba bodu moyeke nukuludun tarike naiki egotam ummid kurame minu ba ummidaki migotam ummid kurame wala gonum tere ginai ama hitu huriha gotakkan takkuram ummidani kurimachkan nara ibs kame kuram fasche ibs kame khiyanat wamundani wakkan takkure wamundani dogutan hedemundani fahish amal takan aragane wamundani hama ibs gotebs palan ibs kama kavisna fikur kurmen neti ikan takan aragane wamundani kama ko sallallahu hadratu foni ummidu ebakure minu ba ummidumi nuba ummidumi hema mi tin aslumi alkamge tin aslu ema mi tin asluga macca bina ko kurave komme heyo amalaki ei tawhiduga matiya kurave heyo amalaki tawhiduga matiya kurave heyo amale ema mi tin aslu mendene gannan jihene mi tin asluga macca alumran komme heyo amale bes kuran jiheni erun allah ga bulu kurabawane den mi hay saw mi rege darusni malani den suwal ngudde fro suwal kulle mun